Nepodnošljiv bol u leđima, prouzrokovan jednim naglim pokretom koji me je doveo u stanje da ne mogu da udahnem vazduh, a kamoli da hodam, krećem se, bio je inicijalni okidač da zatražim stručnu pomoć od profesora Duška Ilića. Bilo je to stanje apsolutne nemoći koje se reflektovalo na moj privatan i na moj profesionalan život. Bio je to trenutak kada sam spoznala da je zdravlje apsolutno najvažnije u životu. I kada sam došla ovde u Profeks, pored leđa, ozbiljan problem zadavalo mi je i levo koleno, koje se nakon jedne stare povrede, distorzije, nikada nije oporavilo. I najmanji pogrešan korak stvarao je oteklinu, bol, jednu sveopštu neprijatnost. Trenažni rad ovde u Profeksu trajao je gotovo 2 meseca. Najpre od ultrazvučne, zatim elektroterapije i masaže u onoj akutnoj fazi, do adekvatnih vežbi uz pomoć personalnog trenera. Bol u leđima je nestao i vratila sam se redovnim aktivnostima. A poseban utisak na mene ostavila je izokinetička stolica za vežbanje pod opterećenjem uz ozbiljan, posvećen stručni nadzor i zahvaljujući toj čudesnoj stolici, kako je ja zovem, moje koleno je najpre ojačalo, a nakon toga i oporavljeno. Precizna dijagnostika, neagresivan pristup, inovativnost, posvećenost, profesionalan tim, zaista izuzetnih stručnjaka u različitim domenima. U najkraćem, Akademija zdravog života Profeks.